Ngabe litshone njani Mahlabezulu olifundela indaba lamhlanje ngowenu uHloniphani Ncube lapha kusigxingi seMahlabezulu TV ngeyenu kanye ngoqobo lei eliphawulela indaba ezenzeka kwelase Zimbabwe. Singaqhubekela phambili mntasekhaya siyacela ukubana ucofe ibutton usubscribe ukwenzela ukuthi ungaphuthelwa masiza lazo indaba. Siqale ngesegudwini kukhanya kuya kusindela umongameli waseZimbabwe uEmmerson Mnangagwa lapho abalweli benkululeko abazibiza ngokuthi yiZimbabwe National Liberation War Veterans Association yona ekhokhelwa nguAndreas Ethan Mathibela abakwenze kwacaca ukuthi bayasekela umbiko okhutshwe yilabo ababengabaphathi bamasotsha eZimbabwe yonke jikelele abakwenze kwacaca kuMnangagwa ukuthi ma efuna ukuguqula isisekelo sombuso kumele abone ukuthi uya ebantwini acele imvumo kubantu ngereferendum. Sinanzelele ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa ngokungaye ufuna ukuguqula isisekelo sombuso seZimbabwe esebenzisa amalunga eParliament isisekelo esabunjwa njalo savotelwa ngabantu baseZimbabwe ngobunengi babo. uAndreas Mathibela ukwenze kwacaca ukuthi bayasekela uluvo lwabalweli benkululeko njalo bayasekela uluvo lwababengabaphathi bamabutho lapha bakwenze kwacaca ukuthi babelwela ukuthi abantu baseZimbabwe benelise ukuvotela abakhokheli ababafunayo njalo abakwenze kwacaca ukuthi abantu baseZimbabwe banikeza ibutho laseZimbabwe igunya elokuthi ma isisekelo sombuso singasalandelwa baphakame bavikele isisekelo sombuso. Lokho kusho ukuthi umbuso kaMnumzana Emmerson Mnangagwa usiya emaphethelweni ngoba ma esehlamukelwa ngabantu ababephethe amasotsha. Siyakwazi ukuthi ma uke waphatha amasotsha kumbe ubizwa kulesicoco sokuthi ungugeneral loba ungasasebenzi uba ingxenye yabantu ababizwa kuthiwe ngamabutho agciniweyo sithi yi-reserve military. Maso kudingakala ukuthi ungene ihlathi uyabuyela embuthweni wamabutho ulwele ilizwe lakho. Ngakho ubusotsha abupheli, ubusotsha umuntu uze afe elokhe elisosha njalo elokhe eliqhawe. So bakwenze kwacaca ukuthi abazukuma nje babheke isisekelo sombuso sitshintshwa ngabantu abalutshwana bencindezela abantwana baseZimbabwe jikelele. Lokhu kwenza kube nzima ikakhulu kwabaphethe okwamanje ngoba laba bantu esikhuluma ngabo asibo nje bantukazana, yibo abantu abenza umnumzana Emmerson Mnangagwa abe ngupresident. Silokhu sisendabeni efana nayo owathunyelwa ngumnumzana Mnangagwa kubutho ukuthi athathe indawo eyayibanjwe ngowayephethe amasotsha uAnsela Msenyathwe anjalo ahambe ayenziwe abe ngumphathintambo wezemidlalo. uEsha Walter Taffmaney uthe inguquko ezenzakala embuthweni wamasotsha asizo zepolitiki izinto nje ezijwayelekileyo kumazwe wonke jikelele ukuthi kuba lenguquko kusiya ngesikhathi ezenzakalayo emasotsheni. Kodwa ke lokho kuyacaca ukuthi njengoba esipha incazelo ulomzwangedwa kulento emdla ngaphakathi ayazi jikelele ukuthi
khona into abayenzayo bahloseni njalo abantu bayayibona ukuthi bahlose ukuvikela umbuso kaEmmerson Mnangagwa ukuthi aqhubeke busa yikho sibona kulokhe kujintshwa ke amasotsha sibonela phana unkosikazi kaMnumzana Chiwenga ekhutshwa ku-MID manje ngasela sikhundla nje kuthiwa nje use-ofisini lika-Esha Walter Tafumanei engenzi lutho. Lokho kuyacaca ukuthi uhulumeni kaMnangagwa ujongane labantu abacabangela ukuthi bangabe besebenza ukuncindezela umbuso wakhe. Sike sakubona ke oThemba Mliswa becikela phansi igama likankosikazi kaMnumzana Chiwenga ngaleso sikhathi sinanabela ekutheni ke bamkhuphe ku-MID ye-military. Kodwa ke zonke lezi zenzo zenza intukuthelo iphakame eZimbabwe. Ngokwamanje ngingasho ngithi abaphathi baseZimbabwe balala bevale elilodwa ilihlo bevule elilodwa ngenxa yesimo esenzakala elizweni laseZimbabwe. Kube lo munye ujaha obizwa kuthiwe nguTaurai Kandishaya yena obuze nje umbuzo wobuwula othi akukho ndawo kusisekelo sombuso ekwenza kucace ukuthi umongameli kumele abuse kumele ithemu yakhe ingangezelelo. Lobu yibuwula obukhulu ngoba iConstitution ka-2013 ungayinanzelela yenza kucace ukuthi umuntu angabusa iminyaka engaphezulu kwemithathu kufana lokuthi usebuse ithemu egcweleyo. Ithemu egcweleyo iqala eminyakeni emithathu isiya eminyakeni emine. Njalo iConstitution ikwenze kucace ukuthi khona umuntu isizalwane saseZimbabwe esiba ngumongameli akumelanga sibe ngumongameli okudlula esingathi ngamahlandla amabili kumbe amathemu amabili. Engaba kuyikuthi sefuna ukutshintsha leso simo sesisekelo sombuso kumele aye ebantwini baseZimbabwe acele kubo ukuthi aguqule isisekelo sombuso njalo. Loba enze kanjalo isisekelo sombuso siyamnqabela ukuthi ma eseguqule isisekelo sombuso abuye abe nguye ophathayo maso kusuliwe lawo mathemu amabili kumbe engathi lezo zigaba ezimbili zokuthi umuntu aphathe ilizwe. So isisekelo sombuso sikwenza kucace ukuthi amathemu amabili iminyaka ephezulu okumele umuntu ayibuse iminyaka engu-10. Ngakho uMnangagwa ma engezelelwa iminyaka yakhe kusiya ku-2030 uyabe sebusa iminyaka edlula iminyaka elithumi, okusho ukuthi usephikisana lesisekelo sombuso esikwenza kucace ukuthi amathemu amabili yiminyaka elithumi. Kucacile nje kubantwana beZimbabwe. Angazi ukuthi ke uKandishaya ukuthathaphi ukuthi ethi akukho akucacanga kuConstitution. Kuyacaca ukuthi ukhetha ukuthi kungacaci kuye. Njalo ubuye wathi abantu abalwisana lokuthi uMnumzana Mnangagwa abuse kuze kuyofika umnyaka ka-2030 ngabantu abaqhutshwa yinzondo abalazizatho zalokho okungamanga. Abantu baseZimbabwe bafisa ukuthi nje uMnumzana Mnangagwa alandele isisekelo sombuso. Asimzweni ewumana. The term of office for the president inofambirana ne-term of office ne-term ye-parliament. What it means is the term ye-parliament is that which defines the term of office ye-president. So if the term ye-parliament is 5 years, automatically the term of office year president is 5 years. If term year parliament is 7 years,
term of president becomes 7 years. So where in the constitution is written that if you want to extend parliament term, you must go to referendum? Well, but the problem with people, they focus more on the president, on President Mnangagwa as an individual, just continuing with their hatred for the president. So in all this, they don't see amendments, they see President Mnangagwa. So when they are arguing, they are not arguing constitutionally, they are hating on the president. This is, nobody is saying no to term extension of MPs. They're saying no to the extension of the president. Why are they not focusing on the term of parliament? Because it is the term of parliament that determines the term of the president. It's okay. It's fine. Bandona bomhlabathi olifundela indaba ngowenu uhloniphani Ncube lingaphunyuki kulesi sigxingi siyacela kanjalo siyakhuthaza ukuthi licofe usubscribe button njalo lisabalalise lezi ndaba njengenjoyelo ake ngibonge Mahlabezulu bathwakaza abahle umhlaba wonke jikelele kumagumbi amane omhlaba okaNcube umhlabane uyavalelisa ake ngibonge